Ka FKGGP Sangkme hakakat Sauteri Kuala Lumpur Arhajar Arpusan kelalit bani kendo ya ka Additional Director ke Health Services Civil Hospital Shillong i Dr. A. Karjana ban pensngo holo kejing marjing ia kinongpang na kejing bambiang kikor sumar hakane ke hospital. Habakran kilat patai kubor na kaliang Presiden ke FKGGP ubak Dondi Kongsit. Oleh itu bahadian berkeseng kalayo kejing ujor na kipat ba kelawan ban panjing syai na ginong peniat ke civil hospital. Balakane kejing kendo kalayo kejing pensyai halor kejing bamla ban penan kam syo ya ka magnetic resonance imaging MRI machine hakne hospital. Nadu ke senam Arhajar Kapra nomor bagalado. Bat halor kane ke hospital kalda ban pentip ke sarkar kam patle AA hadu mentah. Halor kejing ut kipat ba akabedai bat ka dialysis machine. Kaseng kalayo jing syai bagi machine kidon santeli. Ndai namar kejing bomnon kejaka balak ban penterikam lalak ban penterikam nok tang lai teligi machine. Bat kini kawrak jing ia ginong pang gibran kam kejing sumar ke bakerki. U Presiden ke FKGGP ulong bakakot kakya kadai ke bahak kemat ginong chong shnong. Bat kumta keseng ke kerpat ke sarkar bagadai ban pai kemat shwa ban penbahai kini ke bentah ke jela da ke bakadau bai ke jing ia ke bakaram ke bentah ginong chong shnong ke bawan na gilong yeng ke beduna ke yok kokot. Balada ka Shillong hi kambyang kijing sumar komnod kamilenti syakitan no kondong pat. Na kaliang ka seng shen kan salit menpensengo holo kani benta syaki bor sarkar. Bagi pecah ini kepeningkong hi kalong ba kepeningkong hi keding kalong ketika MRI. Kini ka MRI testing machine. Nadu arasa hatra kalau non operational. Nilak kali ba la personal am sarkar na kaliang jong kani ka civil hospital insya Allah kani ki ang banu ada hatra na untuk saka sarkar dengan hadu antaru ya kani machine pala kanwanra na hospital huni. Jadi ke jing e apa kau ipat ba ko so demi kamtam doan na kalonggi ka ba duna ma hakapat haka yo kon ya da kum gini machine hang ni ko nong ba Shillong yani ke sumar ko hospital kamdan tingin community sa pa kumno pa sekitar na kanong na security district di habaru kalong mana kaliang di student kali kaliang student na pensay ni ba beli ya kali ka cytology test kamdan uni di nakaliang sa iyo kadam then dai nakata para transfer na kay pathologist mo so po kinas da sa hospital hadu menta ke sarkar kampatan ra replacement lagi way par menawan di hospital kani ko di kuwi kertas ka kamram ka ki padna jangi ki kilu sibun jangi ada kawan man sumar ni ada kimio kertas si kini kertas hari ni ko ka civil hospital di kumjuru ilai crunch hang mo yang bagidon sibun complaint box beli ni hawan mengi pat ban so ini kijinge pat ba nakaliang student yang ba dai nakata ba duna pala taki nongtre shortage of staff umla tangman dai man collect ni taki daradan taki complain letter sa complain box umla sim nama ba shortage of staff kita di kini kita ni nakaliang jong ka seng ni York school ka sa jong i anas dan sakawai ru habadi bakali ka dialysis wah kalau bah hot machine kidan kalau machine kidan kiban banle ya test nam ta katung kejing dan ki taki patient rai dei na kata mo jumlah ka space machine kilaban dan san hindu tuli rai long operational ta ala tuli nama ba space di matam dina ta kata ka pa ni na kaliang kasang ni ko ni tempa ko jing sodiaw pa namar pa ka jing sumar nam ta ka kya kadai ka hop yang mana no sesnong jangan dikejalah ke sini. Di ngangit scam ba ka kau kaya kadi kapa smart do kapa malah kilong yin dan perlu kesenam lagi kita kam. Tengok pak kontribusi sarkar kali ban hikman sakayot ya saka kau kaya sa ningkong ningsap basa page lagi di bentah hadir. Nomor ba kani hi kata sya sama tam ki long yin guna ya kayo kon. Habalayo abanyakran by Dr. A. Karjana, Additional Director ke Health Services Civil Hospital Shillong. Ilaong manakaliang hospital kelaju persyang ban penbiang yang kini kejing duna kam tam kidawai. Mereka ni kedai ni kebenta kejing duna kabakendiat. Balar kejing ia ke kam he kilahap ban pentip baca ke sarkar ban penbiang yang kini. Halor kejing ujor ke FKGGP Dr. Karjana ilaong baka mesin MRI kabran hakanek hospital keladu nandok ke senam Arhajar Kapra. Badalor kan niala da ban pentip sa company ha ka bagi la pentip bakana ka machine kan syempor
bat kan lut bon kepisah ban penbha ndrai menta kelan kejing terwa ban yo ke mesin MRI ke bathamai na ke IOCL lengba ke CSR method kumtashan ke hospital kan lahi ban yo no de ke mesin ke bathamai halor ke jingle dialysis ha civil hospital I Dr. Kharjana Eliatho bagi mesin le dialysis ki don santeli ndrai ke jing mamla ke hospital ban ai ke jing sumare bro kinong pang kalong namar ke jing bon pelat kinong pang ki dan kam ban le dialysis kum tahap ban pha shaki wai pat ki jaka sumar ilong ban galiang ke hospital ke le ban penbiang bat ban wengi ki jing e bat man ke por ke ju pentip rus ke sarkar halor ki jing duna ki badon ha ke ni ke hospital dan kijing thot na ki dan ki problem ki ba nimla ban rectify ti nila pha nila complain le tina company ki ong ba ban repair ka to kan chimpor ba ka dor lu kala long beyond ya ka even long kan long viable so kan economically la da repair na kata daw ki la propose yung ban yin condemn no ya ka to te menta pada in the process magadon ka proposal ba ngin yo kawai ka MRI machine na ka IOCL Indian Oil Corporation through CSR method. Thì mình ta cái process cái nặng nhá, giờ cái tu mình đang process thì maybe within the short time thì nomor cái order cái proposal trong cái government thì mình ta cái nặng nhá MMDSL thì cái là pan ya ka ujungi willingness pengen use na mereka machine ti ya ai te mentang indang proses indang apps kan setengah order na MMDSL lakin procurement ini kin pa yangi so indang up ya ka city nanti te regarding the dialysis te indang kembasang tali di functional ya mentang dialysis te teng ka workload ngatrai ka lai sulong kambun ki staff ra long overwork memang lại buôn lại kidney failure thì ông bắt đầu cầm phần khối nam á thì nó đã đâu đơn tình học phần refer siapa belum lagi long ting dan nyimla ban ai tarik bakam ploy ma itu ti dan kam buat ban yo ban khối kesnam advice ki long kanum long compatible kin dak laki yo ke urea about kidney jadi udah ban khối so that reason maybe ni haban refer some cases coba dengan langsung ban take up Iwan akan ke port pemerintah bagian ini yang kini kecil Sumar hanya port Nongba Shillong port civil hospital badang ini kecil juga kita boleh port hospital kayak ke bagian community budget district PSC dan CC akhirnya di district akan kita lakukan jadi ini kita kubuas sarkar subha bahkan high command sak percaya hari ini port di hasil video menjadi apa